Evo nekim trikom, Luka Vidović je sad ovdje kraj me. Luka, dobro ti večer, dobrodošao. Stvarno je super ovo što radiš s djecom i mališanima koji se vidim silno vesele. To je dio neke tvoje osobne božićne blagdanske kampanje. Pa nije samo božićne, već cijelogodišnje, ajmo reći. Tokom cijele godine nastupam humanitarno, svoje predstave izvodim u po raznoraznim domovima, po raznoraznim bolnicama, sa naglaskom na prosincu, jer znamo svi kakvo je vrijeme. Razveseljavaš djecu, tko tebe razveseljava? Djed Mraz? Da, mene razveseljavaju djeca. Samom reakcijom na predstavi, puno smijeha, puno veselja i ja jako volim nastupati pred njima. Ti naravno znaš da publika uvijek izgara od želje da mađioničar otkrije svoj trik. Znam da vi to ne smijete raditi, kodeks struke, ali jel ti mališanima ipak nekad otkriješ kako se radi neki trik? To je između mene i njih. Tebi neću otkriti. Neću samo reći, dobro. Dobro, ali daj mi samo otkrij, kad smo već kod trikova, kako se izvode ovi veliki trikovi u stilu Davida Copperfielda kad nestane cijela zgrada ili kip slobode? Je li to u pitanju ipak neka televizijska montaža ili što? Pa dobro, Davida Copperfielda svi znamo. Hajmo reći da je to spoj novaca, dobrog PR-a i njega samoga. Sve to skupa čini ono što on je. Da, ali taj trik u pozadini je tehnologija visoka. Ne, to je zbilja trik. To je zbilja trik. To je zbilja trik i to je trik pod kovan sa puno novaca. Eto, možda jednog dana ću učiniti da neko nestane iz studija. Ko zna? A koje ti trikove najviše voliš izvoditi? Pa volim puno interakciju sa djecom, sa odraslima. I ti si bio sudionik jedne moje predstave. Plesali smo, ali to nećemo reći. Klinci me, odnosno djeca me, oduševljavaju. Njihove reakcije su neprocjenjive i pune me. Zapravo njihove reakcije su, kažem, neprocjenjive i volim nastupati pred njima. Ali sada iduće subote nastupaš pred punom, vjerujem, dvoranom Vatoslav Lisinski. To će biti neki specijalni predbožićni nastup što pripremaš. Eto, imam tu čast. Prošle godine sam napunio 3 dvorane u Lisinskom. Imam tu čast da su me pozvali ponovno. 10.12. u 10 i u 12 imam Magic Show za cijelu obitelj. Sve govori naslov, vas očekujem. Što ćemo tamo vidjeti? Puno interakcije, puno novih trikova, sa mnom je klaun Šareni, mlađe nade plesnog studija Escape i bit će jako zabavno. Za one koji neće možda doći u Zagreb tog dana, možete sad pokazati neki trik? Sad baš. Zapravo pokazat ću ti jedan sa 20 kuna. Ako se to tebi svidi, napravit ćemo to sa tvojih 100, 200... 500 ili 1000 ako imaš kod sebe. Dakle, 20 kuna, ruke su prazne, presavinut ćemo ih jednom, presavinut ćemo ih 2 put, presavinut ćemo ih 3 put. Sad, ovo jako dobro gledaj, kad ih presavinemo 3 put, moramo ih 4. put i jako dobro, pa trebaš puhnut. I puhnut s prstima ovako i onda smo stvorili od 20... 200. Pa ti si stvarno svake žene, pogotovo blagdansko razdoblje šopinga. Da, ja mislim da nijedan muškarac ne može stvoriti onoliko novaca koliko žena može potrošiti. Dobro, to se slažem. A ćeš šta onda to meni napraviti? Koliko imaš kod sebe? Čekaj, evo 200. Ajde mi ti 200 napravi 500, ajde kad radiš 1000, ajde kad radiš neko 1000. Već kad smo blagdansko raspoloženje i to. Dakle, ruke su prazne i jesi sve zapamtio što treba raditi? Jesam. Daj onda da se mene amnestira da ne bi bilo ništa. Znači 1, 2 put, 3 put, 4 put, je li tako? Dobro, okej. Ja moram puknuti ili? Ko drugi. Evo, puhni. Ok, hvala. Pukne s prstima i A sad to mi se baš i ne... Sad mi se baš nikako ne sviđa. Meni se sviđa, nadam se da ćeš me opet pozvati. Da, znam da se tebi sviđa. Lijepa naknada za ovaj nastup. Šalim se. Hoćeš vidjeti ponovo trik? Ne, hvala, bilo je ovo dovoljno. Ako hoćeš vidjeti ponovo trik, mogu ti ga ponoviti. Ne, hvala, evo ti hvala. Ako imaš još 200 kuna, ponovit ću ga. Ne, znam da se voljam ponoviti nekoliko stotina puta. Dobro, a možete ti napraviti neki veliki trik da nestane slon ili tako nešto? Slon? Pa... Slon... Dobro. Ne, evo, mogu učiniti da ti nestaneš. Dobro, ajde, ja sam... Ali moraš biti miran. Dobro, ajde. Ok, čekaj, 3 puta, znači... Evo, i sad ćemo ga vratiti nazad, nema problema. Ajmo, 1, 2, 3...
Čekaj, zeznuo sam nešto. Dragi gledatelji, bilo je to sve od RTL Direkta danas. Gospodin Špraj će se sigurno vratiti u srijedu će biti sigurno s vama. Laku noć.